Za danas smo pripremili 3 jela, u stvari 2 jela i 1 kruh, ali uvodno ćemo reći šta je to keto. Ukratko i najjednostavniji način rečeno, keto dijeta je, to je keto ishrana ili keto prehrana je prehrana koja isključuje ugljikohidrate. To su sve vrste šećera i namirnica kojima se nalaze ugljikohidrati su na primjer konzumni šećer, brašno, neke vrste povrća, svo voće, jel tako? I poanta te ishrane je u stvari da smanjenim unosom ugljikohidrata vi poteknete jedan proces koji se zove ketoza, koji vama u tijelu počinje sagorijevati masnoće umjesto šećera. Znači da vam vaše pogonsko sredstvo bude masnoća, a ne šećeri, to jest ugljikohidrat. Fokus je na masnoj hrani koje prevladavaju, to su vam jaja, svinjetina, panceta, avokado, znači sve te masne namirnice koje sadrže veliku količinu masnoće. Najteže je taj prelazni period dok se vi naviknete bez šećera, to jest namirnica koje sadrže veliku količinu ugljikohidrata, a to su kruh, tjestenina, pa čak i ovi slatkiši, čokolade i tako dalje. Da bi skinuli određenu količinu kilograma, a ova dijeta je namijenjena tome, vi morate te svoje obroke staviti da budu umjereni. Znači ne možete u jednom danu pojesti kilo mesa i reći ja sam na ketu. Mi smo koristili kaul ili cvjetaču umjesto riže, znači sirovu cvjetaču sameljete u blenderu i dobijete nešto nalik riži. Možete koristiti i celer, znači celer je isto dobra zamjena za rižu. Danas radimo rižot sa kozicama. Znači što se tiče umaka od kozica, tu nema neke razlike od inače kako radite, jel? Razlika je jedino što se kuha kaul umjesto riže. Nekoga kuha unaprijed pa ga samo ubaci na kraju, on vam ne može dati onu kremoznost ko što daje riža, ali nema škroba, nema ugljikohidrata u sebi, dok to možete nadomjestiti sa maslom koje je maslo je dozvoljeno. Pa najčešće se stavlja bademovo brašno, kokosovo brašno, psiljum, ove ljuspice. To su specifični okusi i treba vam dosta vremena da vam to organizam počne prihvaćati. Ja.